Mafizol Azaita Abutai Alfisama Mafita Azaita Kubira Yesu mu ngalo. Thank you. Mwebale worship team. Bane mwongere worship team mu ngalo. Kale muyinza n'abakubi nabo mubebazeeko. N'abapiga vyuma pia. Baba baweereza ba Mukama abakubi manyi mu ndagaano enkadde yo Bible teyawula. Unajua mwagano la kale wapiga vyuma bona wabaitanga Balevi. Wote walikuwa wanawaita Over Walawi. the Levites. Walikuwa wanawaita Walawi.
oba bakabona ama makuhani. bakabona abakuba ebyuma, bakabona abayimba, bakabona ababuulira enjiri. Makuhani ambao wanapiga vyuma, makuhani waimbaji, makuhani ambao wanahubiri neno la Mungu. Kati nno kyayambanga abayimbi nabo obutagaba bugambe nti ffe tuli bayimbi. So kwa waimbaji haiko tu kusema ke tuko shie waimbaji. Abakuba bivuganaga ffe tuli bakubi babivuga. Ama wapiga vyuma waseme tu shie tuko wapiga vyuma. Wabula Katonda bonna yabalaganga nti muva mu kika kya Levi ate you are priests and Levites. Lakini Mungu aliwaambia mnatoka ndani ya desturi ya Walawi na tena muko makuhani wa Mungu. Kale muyinza okwetulira mnaweza kuketi. Asante. Twebaza Mukama olwa season eno. Tunashukuru Mungu juu ya hii season. Ebadde ey'okutujjukiza omulimo gwaffe gwe tukola ng'ekkanisa. Ambayo ilikuwa ya kutupitisha mwakati yetu na omulimo ogw'okubuulira enjiri gwe mulimo omukulu. Ambayo ilikuwa natukamilisha kama vile kanisa kazi ya kuhubiri injili. Era season eno ya Festival of Life. Na hii season ya kufurahi ama kushukuru Mungu juu ya maisha ametupa. Tugenda kujifundikira, tugenda kujiwinding up in a very beautiful style. Na tutaimaliza ama tutaimalizisha namna tena nzuri. Amen. Amen. Pameka bamanyi batugenda okujimaliriza. Wangapi ambao wanajua kisi tutaimaliza? Tugenda kumaliza tutya season eno. Tutaimaliza namna gani hii season? Njagala abantu nga basatu bambuli ngeje tugenda okujiwumbako, bwe tugenda okujifinalizinga. Namna vile tutaifunika, namna vile tutaimaliza hii season. Tugenda kujimaliza wiki eno. Tutaimaliza ndani ya hii wiki tunaenda kuanza. Buli mwaka tuba ne season ene tujjukiza okubuulira enjiri, tujiita shining like star. Kila mwaka tunakuwa na hii season ya kuhubiri injili ya kuwaka kama vile nyota. Eyo mwaka ogwaggwa, mwaka uliopita, shining like star twajiwa erinnya fill my house. Tuliipatia jina ya kusema kwamba jaza nyumba yangu. Eyo mwaka guno shine like stars okubuulira enjiri tujitumie Festival of Life. Ya hii mwaka ile tendo la kuwaka kama vile nyota tumeituma kufurahi ama kushangilia juu uzima Mungu ametupa. Tutuse ku nkomerero yayo tuze tusomesa nga tujjamu nga tujjukanyizibwa lwaki kanisa erwana. Tumefika mwisho yao, tumekuja tuko tunasomeshwa juu ya kujua sababu gani tugenze mu maaso ne tubuulira n'enjiri. Na tumeendelea mbele na kuhubiri injili. Neka twagala grand finale yaffe tugifinalizing mu wiki ejja tugenda kujimaliza tutya. Njagala abantu nga bana abambuulira. Tunapenda sasa tumalize hii mkutano wetu tena ikuwe special. Napenda tu watu watatu waniambie tutaimaliza namna gani. Tugenda kujimala tutyanga nkugulira kadi. Waniambie tutaimaliza namna gani. Ukisema nitakuzia karte ya kuingia. Kasagu ombulira. Aliwa. Nani mwe kwa niambie kisi tugenda kujimaliza tutya. Tutaimaliza namna gani. Tugenda kujiwumbako tutya. Tutaimaliza namna gani. Yes, omu. Jango. Mmoja ule. Aliwo omulala. Huko mwingine? Yes, jango. Mwingine ule? Benefice, jango. Aliwo omulala. Njagala nga batano abasobola napenda watu waine. Kati babiri. Wabule babiri. Aliwo omulala. Yes. Ogiro balekera. Kati katubafuulire mutubuulire engeri gye tugenda okugiwumbako. Tugenda kugiwumbako tutya? Yes. So festival buno mwaka tugenda kugimalirako mu ngeri y'enjawulo nti tugenda kuvaako mu kifo tugende tusaawe namumona gye tugenda okugimaliriza. Oyo muwe tiketi. Mumpatie tiketi. Gendo wangule boda. Tutaimaliza tutatoka mahali hapa tunaenda Muterea na Mungona na Njoko tutaimalizia. Okusokera ddala Festival of Life tugenda kimalako okuvanga mukaaga paka nga 8. Tulina events omuli conference mu biseera by'okumakya, tulina ekawungeezi crusade okuva ku Lwokutaano ku Lwomukaaga tugimalirize ne ku Sunday bakuwe 2.
Ase bataimaliza kutoka hapa kuanzia tarehe 6, tarehe 7 na tarehe 8. Asubuhi tutakuwa na conference, magharibi tunakuwa na crusade ama mkutano. Olwokuba nti tebakukiriza kutwala bbiri emoja kujuwa omuntu. Juu hawakukubalie kukuwa na tike mbili, moja ataipatia mtu. Mbagulidde bano. Nimewauzia tike na wewe sema. Yes, benefits. Benefits. Kisema hiyo na ajira batia. Wewe sema lugha ya sina Kiswahili. French. Anze nja kuvunula mimi nitakufutafuta. Kale. It's okay for you kayogera Kiswahili. Sema tu Swahili. Tutamaliza festival hii. Kwanza tutaanza iombea mbele tuyanze. Kila mwiku hapa aanze omba ikuwe ya nguvu kwanza. Ya kwanza mtu anatanguliza kama maombi mkila kitu. Now in French. Katuloge in French. Bonjour, mancha va bien. Bonjour. Bonjour. Cette festival, nous allons d'abord commencer à prier. Nous vous demandons de prier pour cette festival. Nous vous prions. Pour la deuxième fois, nous vous demandons. Benefits. In French. Pour la deuxième fois. Cadivio. In French. Marina kumuga mo French nti nkwa de cards ezi. In French. Je vous donne des cartes. Je vous donne des cartes. Des jetons. Des jetons. Yeah. Cade. Des jetons. To. Kubira Yesu mungalo. Tapia Yesu makofi. And Aida, how do you speak it in Arabic? So Aida, unaweza kuisema namna gani mkiarabu? How many cards have I taken so far? There are 5 now. There are 5. For example, you speak. These people are hearing. They are seeing online in Arabic. How are we winding up this in Arabic? Mijidala. Festival al-Figidam tena. Bibara min yom 6 yom 7 le yom 8. Saba bikun dersa takil watarabana. Baden misa bikun rendim agane. Obaden filaba kaman barba molu. Bishim yeson mesi. Wow. Praise God. Ukuwade nawe bidi. I've given you 2. They are over. There's the remaining 1. You also wanted 1. Zuwedeyo. Rachel. God is rich. I will get 1,000 and njakamwa. Rachel ali mukungamba nti zibadde ziweddeyo card ziweddeyo. Kale mukama yebazwe. Bwana Yesu asifiwe. Omanyi eno international service. Unajua hii ni ibada ya internationale. Chova tuinamu abogera Oluwarabu, tuinamu abogera Oluswahili. Tuko na lugha ya Kiswahili, tuko na lugha and French. Ya Kiarabu, tuko na lugha ya Kifaransa. Tukyali mu kugiteekateeka kubekinga sure ddala nti ebeera tukingali tunaitayarisha mzuri kisita toka bien. Ebeere well packaged. Ikuwe inajaa vizuri. Ekyovula nti worship team eyimbye mu Luwarabu, eyimbye mu Luswahili na eyimba ne mu Luganda. Ndio maana korale imeimba mu Kiarabu, imeimba mu Swahili na imeimba mu lugha ya Kiganda. Kakati chobokola. Asa kwa hiyo kiotafanya wewe. Tukuagaza ebintu bisatu byokka. Tunakuhitaji ufanye mambo matatu. Mu festival of life. Ndani ya hii ibada ambayo tunaenda kufurahi juu ya maisha. Number 1. Kia kwanza tusabire. Tuombee. Gisabire. Iombee ile ibada. Number 2. Kitu ya pili, kola kyonna ky'osobola. Fanya kyote ambacho unakiweza. Buli muntu gw'osinkana omubulire. Kila mtu mtakutana munjia muambie juu ya ibada. Tomubulira bubulizi mwagazise. Usimwambie tu kumwambia kikawaida, lakini umpendeshe ile kitu akipenda. Abamu bagulire yo cards. Wamoya wauzie tiketi zile. Tiketi zino za kuwangula. Batu bamoya wauzie zile matikeni za kuganye vitu. Ziwangule TV
masimu ziko zinaganye ma television na ma telefone. Waliwo abantu twebaza Katonda olwa Yohan Towet ne partners be. Tunashukuru Mungu juu ya ndugu Towet na watu ambao wamejiunga naye basobodde okusupportinga ebintu byonna ebya crusade. Bameweza kutupatia vile vitu vyote vitatumikisha kule kwa ile crusade. Gamba nga boda okuzigula, sema kama vile mamoto kuzinunua, TVs, sema kama vile matelevision na masimu na matelefoni ambazo zitagawiwa watu. Bijja kubanga bituuka chemanyi weekend bijja kuba bituuka. Bitafika ndani ya hii wiki na njokwe watafikia nao. Biberenga webiri. Bikuwe biko hapa surplus. Na yenga bwomanyi. Lakini kisi unajua ate conference ya fe. Asa conference ya asubuhi ni yetu kama vile kanisa. Fe abalokole. Shie kama vile wa Kristo. Eno ya fe nge kanisa fe twajiteka. Ni yetu kama vile kanisa utukufu wa Kristo. Tugenda kubanga tuliisa abantu. Tutakuwa na wakati ya kukulisha watu. Abantu abasukka mu 15,000. Batu bebako zaidi ya 5,000. Nge sente ezigenda okubabeerako okulya obuli ziri mu milioni nga 5 plus. Na pesa ambazo zitaweza kuwakulisha ziko mu 50 million plus. Mukama yebazibwe. Amen. So ekyo nkusabira ebintu bisatu. Asa kwa hiyo mimi nakuomba mambo matatu. Ekisoko ogenda kusabira olukungana luno. Kia kwanza utaombea siku hii ya bako abantu bonna bita abantu mu ngeri yonna. Asa na kia pili uite watu mnamna yote ubainterese bakuye mwa hii festival. Nabadde mbulira abantu ba first service. Nilikuwa niko na ubiri na watu wa ibada ya kwanza. Saakula na bazadde. Sikukomala mimi na wazazi. Nakula mu ngeri yange. Nilikomala mu aina yangu. Ngenda okutuuka nga nsomera ekololo abasinga temumanyi kololo. Wakati nilikuwa nasomea kwa ile masomo ya kololo SS. By the time tutuka mu S3 S4 na wakati tulifika mu 3e secondaire 4e abantu balabanga tuli ba students. Watu walikuwa wanatuona kama vile wanafunzi twambadde uniform juu tunavala uniform naye era nga tuli mu sports club ekuba ebikonde ebya Kololo SS. Lakini tulikuwa tuko pia na mkikunde ambacho kinatumika ku vitu ya maboxe ya SS. Kololo SS yatikira nnyo mu kuba ebikonde. Na ile Kololo SS inajulikana sana juu ya kupiga ile maboxe, juu ya mashindano ile maboxe. Na mpira. Na pia kucheza mpira ama kabumbu. Naye abantu bwe balabanga ba students. Lakini watu wakati walikuwa wanaona wanafunzi tebamanyanga nti ate tulina ekikosi. Walikuwa hawajue kama tuko na grupe yetu tunatembea. Bo balaba abantu abadduka buli kumakya saawa 11 kuva ku saawa 9 paka 11 kuva Kololo paka bwayise kuddangayo then nerweggulo. Walikuwa wanaona watu wanakimbia asubuhi kuanzia saa 11 kutoka Kololo mpaka bwayise tena tunarudia tena na jioni. Tuko tunafanya sport. Ne mugenda mu lugogo, ne mukola press ups 10, ne mwambuka amadala, ne mukirira. Bo balabanga ba students abe Kololo SS. Walikuwa wanaenda kule lugogo wanapiga pompage 100 na wanapanda maescalier wanashuka, au walikuwa wanaona wanafunzi wa kule Kololo SS. Naye nga tebamanyi nti mulimu ekiwayi, mulimu ekibiwa kye bayitanga babondia nga papasi yaffe kuba banka. Abalikuwa habayuwe kisi mwa ile grupe tuko amo na grupe yingine ya wale tunaitaka watu ambao tunabaita badedwa na balikuwa hao na kazi ya kuiba mabanki. Banka je twali tutese okumala emyezi 6 egenda okubibwa bagiyitanga Libyan Arab Bank. Right now bagita Tropical Bank. Na ile banki tulikuwa tumetayarisha miezi 6 tuende kuipie, lakini ile banki ilikuwa naitwa zamani kama RBSU banki fulani. Tujetegekedde emyezi 6. Walikuwa wametayarisha miezi 6 waende kuiba ile banki. Tukoze training yonna. Balikuwa wamefanya entraînement zote juu ya kwenda iba ile banki. Obwongo bwaffe butugamba tuli smarter n'okusinga abaserikale n'abakuumi bonna. Na akili zetu zilikuwa zinatuambia kwamba tuko na akili zaidi kushinda na wa polisi na wale watu ambao wanatumika banki. Tuli waguru nnyo. Na tulikuwa tunaya tuko special sana, tuko na ideas ziko yulu. Sigenda kwerabira yali November nga 14 I think so. Sitasahau ilikuwa mwezi wa 11 November kama tarehe. Lwe twali tugenda okulumba Libyan Arab Bank. Abaana abe Kololo be bayitanga Bondia Group
ngeva Kololo SS. Shie njo tulitaka enda kupie ile Libyan Arab Bank ya batoto be balikuwa banatoka ku Kololo SS. Be balikuwa banaona banavala uniforme. Kumbe bako mu groupe ya bamwizi. Abantu labanga balabanga students. Lakini be balikuwa banatona balikuwa banaona tu wanafunzi. Laba Katonda bwando omuntu waliwo omuntu nabaleterako omukyala eyambulira enjiri mu abaliwo. Niliwaletea kama mwanamke mwalinihubiri injili. Yambulira enjiri wabula eyantwala nenfuna enjiri. Haiko mwalinihubiriaka lakini mwalinishikaka mkono akanipeleka. Bameka bamujjukiranga waliwo. Bangapi balikuwa? Omukyalo oyo yakyali muwala yakozesa obukodyo yali amanyi tasobola kumbuulira njiri naye yakozesa obukodyo n'antwaliriza mpola n'amakinga sure nti nina wendi enjiri njagiwulira enjiri mbutuufu ddala n'enkomako. Ule mwanamke alikuwa kingali msika lakini alifanyaka mwae yote akatumikisha njia zote ujanja wote anipeleke fasi kwenda sikia injili juu alikuwa nayo hataweza kunihubiri injili. Nendokoka nikaokoka. Bali bajja tukuba amasasi. Balikuwa wanaenda kutupiga masasi. Shetani mubbi. Shetani ni mbaya. Akulimba na akulowoozesa nti kati goli mugezi nnyo. Anakudanganyaka na kuonesha kwamba wewe uko na akili. Abasigadde bonna bafala. Bengine wote habana akili ni bayuma. Buli bwendowooza ekintu ekyo. Kila wakati mimi nafikiriaka lile jambo. Nengamba wali abantu bangi. Nasema kuko watu wengi kule nje. Abantu abatta abantu. Batu wabe wanawaka batu busiku. Abafumita abantu ebiso. Be banashimikaka bezabo makisu mu busiku. Bw'omusanga emisana. Unamkutanaka mchana. Tojja kulowooza nti mutemu. Hauna hata idea kuwazia kama ule ni mwizi. Ojja kulaba omuntu alabika innocently. Utaona mtu anaonekana kwa ile hana probleme na aseka n'abantu. Anacheka vizuri na watu. Naye nga bw'atuuka ekiro yafuuka ekizibu. Lakini akifika usiku anageuka probleme. So mu bantu b'obuulira abo. Sasa kwa hiyo na watu wanahubiri injili. Gwe tomanyi na kumanya kye bakola. Haujui kazi ambao wanafanyaka. Nze oyo omuwala Pauline yali tamanyi kyenkola. Mie ule msika Pauline alikuwa hajue kazi nafanya. Yali just mukwano gwange. Alikuwa tu rafiki. Tukuze naye ku kitundu. Tulimekomala naye pamoja mkartie moja. Naye tamanyi amanyi Habart gwamanyi. Lakini alikuwa anajua Habart tule wa kaida wa mkartie. Naye tamanyi Habart byakola bya. Lakini alikuwa hajue matendo ya Habart ya ndani. Singa yali akimanyi. Angelikuwa anajua. Yametaswa na kunesembereza. Na hangelinizogelea hata. Gwo omuntu abayina group. Mtu ambaye iko na group. Group ina ne mundu. Group ye iko na watu wako na army. Oyo omuntu abeera muzibu. Ule mtu anakuwa kama mtu wa nguvu sana. Naye mala kulokoka ne wayitawo ebbanga n'endyoka mubula n'agamba kutya. Nilimaliza kuokoka kukapita wakati nyo nikamwambia nilikuwa nafanya akasema nini? Nawe olwaleero nkugamba. Na we siku ya leo nakwambia. Abantu bano abamu nga tulina omukisa guno. Aba batu bamwana tuko na hiyo opportunity. Buulira buli muntu. Ubiria injili kila mtu. Matisa buli muntu. Mwambie kila mtu sikasika buli muntu. Kokota kila mtu. Agende abeere na mung'ona. Aende akuwe na mung'ona. Gwe omulimo gwo bateekeyo. Wewe kamato mulete. Gwe mulimo gwo. We njo kazi yako. Katonda leka akole ogwe. Mungu iko juu. Olwaleero ndi wano nalokoka. Asa mimi leo niko hapa nishaka okoka. Naye kyali kuba nti waliwo omuwala oyo ebiseera ebyo omukyalo oyo kakati naye yali muwala ebiseera ebyo eyansika mu magezi paka nga ntuusisa wali. Asa nimeokoka juu ya nini? Kuko mwanamke ama msika mwa ile wakati mwali nikukotaka muujanja akanifikisha fasi kwenda sikia injili. Ate yakwata bukwasi nsawo yange bwati. Nalifanyaka nini? Alikamata tu sakoshi ya malete yangu. Yali akimanyi nti mulimu business yange. Alikuwa na yeye muko biashara yangu. N'agamba kankukwatireko. Akasema acha nikukamatie kusakoshi yako. Yamaze dde okungamba jangu tugendeko ku church. Alikuwa ashaniambia kia twende kanisani. Nensoka muvumire eddakiika 40. Nikamtukana dakika 12 niko na mtukana. Kati n'abireka. Akabiacha. Ne bututuuka wali nga ngenda kulinnya taxi naga kankuwatireko ku nsa. Wakati nilifika napenda nipande taxi akaniambia acha nikukamatie kusakoshi. Yatambula butambuzi. Akatembea kaenda na sakoshi. Naye nagenda nga mugoba. Nikaenda niko na mfuata na mkimbia. Naye nadduka nayingira mu kanisa. Wakati nilifika fasi moja akaingia mu kanisa. Kati nga nina okulinda sobola genda. Asa na nini napaswa ni mchunge siezi enda niache sakoshi. Munsawo mulimu business. Mwa ile sakoshi ndio mko mu biashara. Kati nentula wabweru awo nensirika nengo obusungu bungi. Nikaikala pale nje nikanyamaza lakini na hasira ni ya mingi sana. Awo wempulirira enjiri ya mukama wange Yesu. Pale nje kwa nilisikia injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nange nengamba na mimi nikasema
Nenkomawo olwaddako Nikarudia siku ya pili. kubanga zijjukira lwali lwakutaano Ilikuwaka siku ya tano. neŋŋamba kankomewo enkya Nikasema acha nirudie tena kesho. n'enkya ne mpulira enjiri Na kesho nikasikia tena injili. kati ne bagamba ku Sande waliwo omugenyi ajja. Bakasema dimanche kuko mgeni atakuja. Waliwo omusumba Kiweweesi, Kulikuwa pasere wanamuita Chiwewezi. nali simumanyi. Nilikuwa simjui. Neŋŋamba Kamayi naye okuwuliriza mpulira boogera ku Yesu mpulira ng'obulamu butabuka. Nikasema ninapaswa nisikie kwa Bwana juu wakati niko nasikia uzima iko natembea mzuri. Maisha yanatembea. Ku Sande ne babuuza ani ayagala okuwaayo obulamu bwe eri Yesu, ne nteeka omukono. Dimanche wakauliza nani mwanapenda toa maisha yake kwa Yesu Kristo. Nilikuwa wa kwanza kuweka mkono. Awo we nakoma okutegeera Na pale njo kwa kwanza nilishiaka kuelewa. Mukama nanzijuza omukwano Yesu Kristo, Mungu akanijaza upendo ndani ya roho. ne mpulira essanyu. Nikasikia furaha. Nga wayisawo wiikisi 2 Wakati kumepita wiki 2 neŋŋamba nikasema nateekateeka dda gurupu twali tugenda okubba banka. Njoo nikakumbuka kwamba tulikuwa na group yetu, tulikuwa natayarisha miezi 6 twende hiyo banki. Ate ebiseera ebyo tewaliwo mobile phones. Na ile wakati kulikuwa hakuna masimu. Ne Mukama bali bo bajja ne beteekateeka ne balindirira byonna ne babikola, balindirira master plan nga taliiwo. Bale walikuwa wametayarisha kila kitu, lakini wanachunga mwenye plan mwalianzaka mpango na haiko. Neŋŋamba kati nikasema acha niachane na vile. Mukama yeebazibwe. Bwana Yesu asifiwe. Kubira Yesu mu. Chapia Yesu makofi. Amen. Amen. So n'olwekyo njagala kugamba bwe nti Na kwa hiyo napenda nikwambie hivi ndugu kano yangu. ke kaseera Hii njo wakati Mukama agamba nti omwana ayeebaka mu biseera ebyamakungula akwasa kitaawe ensonyi. Mungu anasema kwamba mtoto ambaye analala wakati ya mavuno anapatisha baba yake haya. Omwana ayeebaka mu biseera ebyamakungula. Mtoto ambaye analala wakati ya mavuno, So teweebaka mu biseera ebyamakungula. usilale wakati ya mavuno. Essaawa zino tubuulire enjiri. Hii ni wakati ya kuhubiri injili. Tuleete abantu. Twende tulete watu kwa Mukama Kristo. yebazibwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngenda kuwaayo ebyawandiikibwa bino bisatu. Nitakupa andiko kama 3. Ngenda kubuulira lwaki Mukama yatuyita. Nitakwambia kwa nini Mungu alituitaka. Amen. Amen. Katonda yatuyita tubeere baana be. Naye waliwo ekyandikibwa kino kibijjayo bulungi. Mungu alituita kama vile wana wake, lakini kuko andiko naitoa vizuri. Marko 3:14-15. Marko 3:14 na 15 yake. Egamba nti Marko 3:14 nti awo Yesu tandike kanyeke 13. Anzia kumstari wa 13. Awo Yesu n'agenda ku lusozi. Pale Yesu akaenda mlimani. N'ayita abantu abo be yali ayagala. Akaita wale watu ambao walikuwa na wataka. Ne bajja gy'ali. Wakakuja kwake. N'alondamu mu abo abantu 12 n'abatuuma okubeera oba n'abayita okubeera abatume. Akachagula mwa wale watu 12 akawaita ama akawatuma kuwa watume, mitume. Nti basobole okubeera ne verse 14 nti basobole okubeera naye waweze kuwa pamoja naye. Ate era asobole okubatuma. Kisha naye aweze kuwatuma. Olunya lw'okutaano. Mstari wa 5. Nti ate era babe n'obuyinza okugoba emizimu. Na wawe na uwezo ama autorite ya kufukuza pepo. Ebyo bye muwulidde bigambo Yesu Kristo byayogera. Maneno yale mnasikia ni maneno ambayo Yesu Kristo anayoyasema. Now mu scriptures ezo esatu asa na mwa ile maandiko zile 3 Katonda phrasinga ebintu bisatu lwaki ekanisa ye weri. Mungu anaweka ama na kusanya vile vitu vitatu jua nini kanisa iko. Lwaki gwe woli. Kwa nini wewe uko duniani? Ekisooka agambye nti awo Yesu n'ayambuka ku lusozi n'ayita be yali ayagala. Kia kwanza amesema pale Yesu akapanda mlimani akaita wale ambao walikuwa wanawapenda. N'ayita abaali bamukkiriza. Akaita wale ambao walikuwa wamemwamini. N'ayita abaali bamuwuliriza. Akaita wale ambao walikuwa wanamtumikia. Kye yakola amangu ennyo. Kia kwanza alifanya mbio mbio. Mu lunyiriri olwo olw'ekkumi-n'essatu. Mu mstari ule wa 10 olw'ekkumi n'ennya sorry.
Ekyasooka okukola n'alondamu mu bantu abaali bazze n'alondamu abantu 12. Kia kwanza alifanya mwa wale watu waliokuja akachagula mwa watu 12. Ng'abantu 12 abo agenda kuddira abantu abalala babateeke wansi w'abantu bane 12. Akachagula watu 12, akakamata wale watu wengine akawaweka chini ya uongozi ya wale 12. Naye ekimulondesezaamu 12 bano nti ekisooka babeere bonna. Kia kwanza kilimchagulisha wale watu 12, kia kwanza wakuwe pamoja, babeere mikwano gye, wawe marafiki zake. Ekyokubiri abatume. Kia pili awatume, aweze kuwatuma. Ekyokusatu bamuyambeko ku kulwanyisa omulabo ono, actually abaweera obuyinza bagobere ddala babeera mu business y'okugoba emizimu. Kia tatu waweze kuwa ndani ya biashara ya kufukuza mapepo, ya kupigana na adui shetani. Ebintu bisatu betujja mu Bible yao. So ni vitu vitatu tunatoa ndani ya andiko ile. Ekisooka, kia kwanza nti bwe yabayita, wakati alipowaita, ekisookera ddala okuba ekikulu, kia kwanza na kia muhimu, babeere bonna, wawe pamoja, banyumye bonna, wazungumze baseke wamu, wacheke pamoja, batambule wamu, batembee pamoja. Tekwali kubuulira, haikukuwa kubiri, wabeerewo relationship, kukuwe uhusiano ile. Katonda asa Mungu okusinziira ku byawandiikibwa kufuatana na maandiko atulaga nti ekigendererwa kyo okutonda omuntu, anatuonesha shabaha yake kuumba mwanadamu afune omukwano n'omuntu, apate uhusiano na mtu. Gamba nti amina. Sema amena. Kino njagala kikuyingire. Asa napenda upate hiki kitu ndani ya kichwa chako. Njagala okirowooze mutima. Napenda uitafakari. Kitereke mu mmeeme eyo. Kiweke ndani ya moyo wako. Katonda nannyini eggulu, Mungu mwenye mbingu, ayagala nnyo anapenda zaidi abantu be, watu wake. mu lubereberye essula emu, ndani ya Mwanzo mstari wa kwanza, okuva kanyiri akabiri mu omukaaga, kuanzia ku mstari wa 26, ndoza okutandika ne kanyiri okuva wansi eno, ukishuka chini, Katonda agamba, Mungu anasema, actually mu lubereberye, asa mwanzo tu, Bible gandi Katonda agamba leka wabeerewo kino, leka wabeerewo kino, leka wabeerewo kino. Biblia inasema kwamba Mungu alikuwa anasema na neno acha kiwepo, acha kikue, acha kikue. Naye bwe kituuka ku muntu, lakini wakati ilifika juu ya mtu, Katonda akyusa olulimi. Mungu akabadilisha lugha, Tagamba leka wabeerewo, hakusema tena acha kukuwepo, wabula akyusa olulimi, akabadilisha msemo, leka tutonde omuntu, akasema acha tumfanye mtu. Alinga ayogera n'abalala, alikuwa kama vile anasema na watu wengine, nti leka tutonde omuntu, acha tumfanye mtu. Katonda abadde omu bw'ati, Mungu ambaye alikuwa ni mmoja. Wulira Isirayiri, wulira gwe Isirayiri, sikiliza Israeli, Katonda ali omu, Mungu ni mmoja. Bwe kituuka ku muntu, ikifika juu ya mtu, yeeyawula, yeye anajipartage, n'alabikira mu ngeri ssatu, anaonekana mu aina tatu: mu Kitaffe, Mungu Baba, Omwana, Mungu Mwana, n'Omwoyo na Omutukuvu. Mungu Roho Mtakatifu. Ekyo akikola lwa muntu, ila naifanya juu ya mtu, kubanga omuntu agenda kuonoona, kwa sababu mtu atafanya dhambi, ajja kwetaaga Katonda Omwana. Anahitaji Mungu Mwana. Katonda Omwana ng'amaze okutufiirira ku musalaba, Mungu Mwana akimaliza tukufia msalabani, Katonda alina okudda Katonda Omwoyo Omutukuvu. Asa Mungu anapaswa tena rudia kuwe Mungu Roho Mtakatifu. So okusobola okuyamba omuntu okuyimirira ate era Katonda abeere mu ye. Asa kuweza kusaidia mtu kusimama na Mungu awe ndani yake. Katonda asobola okubeera muffe mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Mungu anakaa ndani yetu mu nguvu za Roho Mtakatifu. Now, Katonda agamba, asa Mungu anasema tutonde omuntu, tumuumbe mtu ama tumfanye mtu, tukole omuntu, tumfanye mtu mu kifaananyi kyaffe, kwa mfano wetu, mu kifaananyi kya Katonda. kwa mfano wa Mungu. Katonda mwe yakolera omuntu, njokwe Mungu aliumbia mwanadamu, omukazi akaumba mwanamke, n'omusajja, akaumba na mwanaume. Era ensonga lwaki amutonda, na sababu jua nini Mungu anamuumba, abeerenga naye, abeerenga naye, awe pamoja naye, atalabire n'olusuku, na aweze kugaramia pia Edeni, alabire olusuku lwa Katonda, agaramie dunia, naye ate Katonda abeere naye. na ya muhimu sana Mungu awe era pamoja Katonda naye. yasigaza, yali mwesigwa, na Mungu alibaki ni mwaminifu. buli mu kawungeezi ng'obudde bukendedde, Katonda yajjanga n'anyumya ne Adamu. Kila jioni wakati jua imepunguka, Mungu alikuwa anakuja na sumulia na Adamu. N'okutuuka ku lunaku luli olwali oluzibu Adamu lwe yayonoona ne Eve,
mpaka wakati ile ambayo ilikuwa ya nguvu, wakati Adamu na Eva wamefanya dhambi, Katonda yasigala mwesigwa. Mungu alibaki ni mwaminifu. Era Bible egamba in the cool of the day. Mu kiseera sizimanyi mu Luganda naye but in the cool of the day. Mu Luganda simanyi bakyogera. Biblia inasema wakati ambapo mu budde obulungi, mu wakati ambao ni wakati mzuri, omusana tegwaka nnyo, jua haiwake, tewaliwo mpewo nyingi, hakuna baridi nyingi, omuntu obudde tebunyogoga, wakati haiko ya kutetemeka, wabula obudde nga bulungi. Na ile wakati ilikuwa ni wakati mzuri, kubanga buli Katonda wabeera, kwa sababu kwa Mungu ipo wabeera emirembe, unakuwaka amani. Chovola Bible ganti Katonda bwe yajjanga bagiyitanga cool of the day. Ndio maana Biblia inasema wakati Mungu alipokuja walikuwa naita wakati ambapo kunatulia. So era bwe yajja, na wakati alipokuja we balina okusinkana ne Adamu, mahali ambapo wanapaswa kutanana na ne Adamu Eve na Eva, Mukama tamusangawo. Mungu hakuwakuta pale. Sigamba tamanyi ekibaddewo, haiko sababu hakujua nini likuwepo, naye yayagala abuuze, lakini alipenda swali awaulize. Adamu akawauliza wandugu, Eva, oliwa? Uko wapi? Nganze ndi wano already. Mbona mimi niko hapa tayari? Nzize tunyumye. Nimekuja tuzungumze. Tuogere fenna. Tuzungumze pamoja. Ombuulire ekikuli ku mutima. Uniambie kila ambacho kiko roho. Ate nange nkubuulire ekindi ku mutima. Na mimi nikwambie kemi naitaka kiko roho. Oh, hallelujah. Sema amen. Kati bambagamba wanasema Mukama asobola okubula ekikuli ku mutima. Mungu anaweza kusema kiko ku roho yake. Yes. Ndiyo. Bible egamba mu Bakorinso. Biblia inasema nani wa Korinto? Ani ayinza okumanya ebirowoozo by'omuntu omulala? Nani anaweza kujua mawazo ya mtu mwingine? Okujjako omwoyo amulimu. Isipokuwa roho ambaye iko ndani yake. Naffe mu ngeri endala. Na shie mnamna ani ayinza okumanya endowooza ya Katonda? Nani anaweza kujua mawazo ya Mungu? Okujjako omwoyo omutukuvu. Kuacha ule Roho Mtakatifu. Paulo n'agamba, Paulo anasema nti naye noffe lakini sisi kati tumanye endowooza, tunajua mawazo, tumanye omutima gwa Katonda, tunajua roho ya Mungu, kubanga omwoyo wa Katonda, kwa sababu roho wa Mungu abeera mu Katonda, ambaye iko ndani ya Mungu, Katonda gwe yatuwa, na njoo Mungu alitupatiaka. Amen. Sorry. Katonda gwe yakola ki? Njoo Mungu alitupatiaka. Eneweddemu mujja kujja mugituterereze. Kweli? Okay. Katonda gwe yatuwa ye mwoyo gwe yatuwa. Njoo roho Mungu alitupatia. So lecho toyinza gamba no simanyi mutima gwa Katonda. Asana, kwa hiyo usiseme haujue roho ya Mungu. Yensonga lwaki yatuwa omwoyo omutukufu. Njoo maana alitupatia Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Okumanya Katonda wadde ekyo kyabeerawo abantu ne bagwa. Kujua kwamba Mungu hata kama hiki kitu kilikuwa watu wakatoka msimamo. Naye mu Kuva essula ya 25. Lakini ndani ya Kutoka 25 olunyiri olusooka mstari wa kwanza n'olwokubiri lugamba bwe luti. Mstari wa pili nasema hivi. Kutoka Exodus 25 verse 1. 25 mstari wa kwanza. Mukama n'agamba Musa. Mungu akamwambia Musa. Yamugamba atya? Alimwambia namna gani? Gamba abaana ba Isirayiri. Ambia wana wa Israeli. Bandeetere ekiweebwayo. Waniletee sadaka. Ekya zaabu, sadaka ya feza, buli kintu ebyenjawulo na vitu mbalimbali. Obifune. Uvipokee. Baleete ebiweebwayo. Walete sadaka. Omanye ebiweebwayo byali bigenda kukola ki? Unajua sadaka zilikuwa zinaenda fanya nini? Olunyiri wa 8. Mstari wa 8. N'agamba ebiweebwayo ebyo. Akasema sadaka zile basobole okunkoleramu ekifo. Waweze kunifanyizia nafasi. Ekifo mwe natuulanga. Nafasi ambapo mimi nitakaa. Mbeere n'abantu bange. Niseme na watu. Gamba abaana ba Isirayiri. Ambia wana wa Israeli. Baleete ekiweebwayo. Walete sadaka. Era okifuna okuva gye bali. Uipokee kwe wako. Ekiweebwayo ky'omala okikuwa. Na ile sadaka wakiikupa. Kikozese. Itumikishe. Munzimbirewo ekifo. Munijengee mahali. Nze. Ambapo. Mwe naabeeranga. Nitakapokaa. Ntuule. Nikae. Mu bantu bange. Ndani ya watu wangu. Saagala kubeera mu ggulu. Sitaki baki mbinguni. Njagala kubeera mu bantu. Nataka nibakie ndani naye ya watu ekizibu. Lakini problem. Abantu boonoonyi. Watu ni wafanya dhambi. Sisobola kuyingira mu bulamu bwabwe. Kuingia ndani ya maisha yao. Naye waakiri. Lakini mubeeke ekifo kye muzimba. Omwe mtafute fasi mtajenga. Muteekewo tabanako. Muweke ako tabernacle. Muteekewo masse seat. Muweke ako
kiti ambacho ni kitakatifu, nze ntulaawo niweze kuketi mahali nneme pale, kubeera waggulu nisiwe juu, mbeere mu bantu bange. niwe ndani ya watu wangu. Kubira Yesu mu Chapia ngalo. Yesu makofi. Haleluya. Amen. Katonda atuyita Mungu anatuita kubanga atwagala, kwa sababu ayagala abeere anatupenda, naffe. anataka Katonda awe pamoja anoonya nasi, ffe. anataka awe pamoja Naye nasi. ate Yesu bw'amala okuzuukira, Lakini Yesu wakati amemaliza kati kufufuka, Yesu Katonda, Yesu kati Katonda sasa Mungu yasalawo najja aliamua kukuja n'abeera mu ffe. akae pamoja nasi. Abakolinso ekisooka Wakorinto wa kwanza essuula 6 mstari wa 6 olunya na 19. 19 yake. Kati wuliza Bayibuli bw'egamba. Sikiliza Biblia inasema. Egamba bweti, Inasema hivi kaakati temukimanyi kwamba nti hamjui kaakati emibiri gyammwe kwamba mili zenu ye yeekaalu y'Omwoyo Omutukuvu, ni hekalu la Roho Mtakatifu, oyo gwe mwafuna, yule ambaye mliyempokea. temukyali bammwe ku bwammwe. Hamuko tena juu yenu. Wow. Amen. 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 Kati Katonda Mungu yatonda omuntu aliumba mtu babeere bonna. wawe pamoja. Kino njagala okiwulire. Hii neno napenda uielewe. Abamanyo ga Mukama Bale wamesema Mungu, beera nange. Mungu kuwa pamoja. Katonda ayagala nnyo Mungu anapenda zaidi sana okubeera awe naawe pamoja na wewe, n'okusinga gwe bw'oyagala. zaidi kisi wewe unapenda. N'omuntu bwe yayonoona, Na mtu ambaye aliyefanya dhambi, wadde omuntu ng'amaze okwonoona, hata kama mtu amefanya dhambi, era Mukama ajja n'agamba Mungu Musa, atakuya anaambia Musa, funa ekiweebwayo, pata sadaka ile, essente ze bakuwa ezo, kamata ile pesa, zaabu gwe bakuwa oyo, ile dhahabu wamekupa, nkoleramu ekifo, nifanyizie mahali okinteekere wali, na uintarishie, ntuulenga mu maaso mu niweze makkati g'abantu kuketi bange. ndani na watu wangu. Yesu bw'ajja, Yesu wakati alipokuja, kyajja okutuukiriza. njoo agano alikuja kutimiza. Yesu yajja kutuukiriza ekyo, Yesu alikuja kutimiza ile tendo. afiire ebibi byaffe, Akufie dhambi zetu, atunaaze n'omusaayi. atusafishe na damu. Katonda aleme kutuula butuuzi wali, Mungu asikae tu mahali pamoja, wabula ajja atuule mu ffe. lakini akuja kae ndani yetu. Ate Mukama takomaawo. Sasa Mungu haachia hapo. Bayibuli Mukama agiggula nga ateekawo omuntu abeere naye. Biblia Mungu anaianza anaifungula, anapenda mtu awe pamoja Mu naye. makkati tulaba nga Omwoyo Omutukuvu ajja n'atuula mu ffe. Katikati tunaona kwamba Roho Mtakatifu anakuja anakaa pamoja nasi. Naye Katonda akyali mu bizinesi ey'okutereeza ddala ebintu, aleme kubeera bubezi ng'ali mu ffe bwokka, wabula abeere wabweru, abeere ne mu ffe, nga buli kintu kyonna nga naffe tumulaba face to face. Asa, na Mungu akingali mubiashara kutengeneza kila kitu chote, asikuwe tu ndani yetu tu, lakini awe ndani yetu na nje, tumuone sura kwa uso. Okubikkulirwa essuula 21 Ufunuo 21 n'akanyiriri akasooka paka kokusatu. na mstari wa kwanza mpaka wa 3. Awo ne ndaba eggulu eppya Pale nikaona mbingu mpya n'ensi empya. na dunia mpya. Olwo kati Katonda akola ebintu ebipya, Pale na Mungu anaanza kufanya mambo agenda mapya. kujjawo eno ensi, Atatoa hii dunia ambayo agenda imeharibika, kujjawo ebintu byonna bye tumanyidde. atatoa hivi vitu ambavyo vyote tunashakiaka. Y'ensonga lwaki tuli wano. Ndio maana tuko hapa. Amen. Amen. Kubanga eggulu erisooka n'eno ensi eriwo bigenda kuvaawo, n'ennyanja ejja kuba tekyaliwo. Kwa sababu hii mbingu zilipo na dunia ilipo vitaondoka na bahari itakuwa haipo. N'endaba ekibuga ekitukuvu. Nikaona mji mtakatifu. Kibuga, ni mji mtakatifu, nsi namba, dunia mzima, nga ye Yerusalemu empya, na Yerusalemu mpya eyandibadde nga Edeni eyasooka, ambayo nilipashwa kwa Yerusalemu iliyoanza. Kuno Mukama aleta kibuga, nsi yonna mpya, Mungu analeta mji na dunia mzima yote nga biva eri Katonda, na vyote vinatoka kwa Mungu. Amaze obiteekateeka nga birimu buli kintu, amemaliza vitayarisha na vikwamo kila kitu, ng'omugole kama vile ayambadde nga yambalidde omwami we, ambaye amevalia bwana harusi wake, kubanga ye kanisa, kwa sababu ile ndio kanisa, ne Yesu Kristo nga ye mwami, na Yesu Kristo ndio bwana harusi. Olunyi lwokusatu, mstari wa 3, awo ne mpulira eddoboozi eddene, nikasikia sauti kubwa nga liva ku Namulondo nga ligamba, ambalo linatoka kwenye kiti cha enzi, abange kwamba wandugu, kaakati ekifo kya Katonda
kiri wamu n'abantu be. kwamba mahali pa Mungu kuko pamoja na watu wake. Kati abange Katonda agenda kubeera n'abantu be. Kweli Mungu atakuwa pamoja na watu bagenda wake. kuba bantu be. Watakuwa watu wake. Naye abeere Katonda waabwe. Naye akuwe Mungu wao. Olwo ng'amaliriza ebintu. Na amemaliza kazi ile yote. Katonda bw'atu bw'ayagala okubeera n'abantu. Vile ndio Mungu anapenda kuwe pamoja nasi. So wano Bible yatugambye. Na kwa hiyo Biblia inatuambia hapa nti Yesu bwe yajja, Yesu wakati alipokuja n'ayambuka ku lusozi, akapanda mlimani, n'ayita abo be yali yayagadde, akaita kila ambaye aliyompenda olw'ensonga ssatu. juu ya sababu 3. Ensonga esooka, Ya kwanza, babeere naye. wawe pamoja naye. Kati nkulaze nti Katonda ayagala nnyo. Nimekuonesha kwamba Mungu anapenda zaidi. Lwaki yakulokola? Juu ya nini alikuokoa? Ayagala obeere naye. Anapenda uwe pamoja naye. Munyumye. Anapenda mzungumzie. Kyemuyite Sala. Kemunaitaka maombi. Si kalombolombo. Haiko kama vile desturi. Sala yengeri emu gy'onyumyamu ne Katonda. Maombi ni moja, ni mazungumzo na Mungu. N'omubuulira omutima. Unamwambia roho yako, naye n'akubuulira. naye anakuelezea roho yako. N'osindikiriza ebizito gy'ali. Unakamata mashida zako unazimpatia. N'omuwa obuzito bwo. Unampatia uzito wako. Naye n'akuwa emirembe gye. Naye anakupa amani yake. N'omuwa okweraliikirira. Unampatia mashaka yako. Naye n'akuwa essanyu lye. Naye anakupa furaha yake. Ekyo kye bayita okunyumya ne Katonda. Ile ndio wanaita mazungumzo na Mungu. Kikubireko Yesu mu ngalo. Chapia Yesu makofi. Ekyokubiri, Pwe ya pili, Bayibuli egambye nti ekirala nga bavudde mu kubeera wamu. Biblia inasema kwamba wakitoka mkukua tu pamoja, nga bavudde mu kumanya obumanya omutima gwe, wakitoka kujua tu roho yake n'okubeera wamu naye, na kuwa pamoja naye, nti naye ate abatume. Asa anasema tena wawe watume, nti abatume bagende nabo babuulire abantu, wawe mitume, waende wahubiri watu, baleete abantu eri Katonda, walete watu kwa Mungu, baleete abantu eri Mukama. walete watu kwa Mungu. Kakati gwe ekyakulokosa, Asa kilikupatiaka ile namba 1 Katonda abeere nawe. ya kwanza, Mungu akuwe pamoja obeere mukwano gwe, uwe rafiki yake na naye Mungu, abeere mukwano naye gwe, awe rafiki yako, amanye omutima gwe, ajue roho yako, akuyambenga, akusaidie, akulokole, akuokoe, naye ate bw'amala kisha kimaliza ate akutume, na kutume tena, genda ondeetere, aseme wende niletee, genda oŋŋambire. wende niambilia ule. Mu Isaya essula Ndani ya ey'omukaaga Isaya 6 Katonda abuuza, Mungu anauliza, n'atuma ani? nitamtuma nani? Ani anaŋŋendera eri Ni abantu? nani atakaye niendea kwa watu? Mu biseera ebyo Mwa ile wakati Isaya yekka yagamba, Isaya ndo alisema, nzuuno. ni mimi hapa Baba. Naye naffe akaseera kano Lakini mwa hii wakati nga tuli mu na kkanisa, tuko ndani ya kanisa, kitugwanira inatupasa naffe okukimanya, na shie kuijua, naffe okugamba na shie kusema nti nzuuno, kwamba ni mimi hapa, nze gw'oba otuma, ni mimi nitume Bwana, ngende mbuulira abantu niende niambie ku watu mukwano gwa juu Katonda, ya upendo wa Mungu, mbuulire abantu niambie ku watu pulaani ya juu ya Katonda, mpango ya Mungu, nti pulaani ya Katonda kwamba nnungi, mipango ya Mungu ni mizuri sana, kutuwa bulamu. iko juu ya kutupa uzima. Ekizibu kyaffe abantu Probleme yetu sio watu, kibi, ni kye zambi. kituviiramu okufa, Zambi inatutokea kwa mauti, kitwawula ne Katonda. inatusepare na Mungu. Naye obulungi bwa Katonda Lakini uzuri wa Mungu ne pulaani ya na Katonda mipango ya Mungu, nti tubeere wamu naye. tuwe pamoja naye, Kyeyava awaayo Yesu na ndio maana alimtoa Yesu atufiirire, akutukufie, asasule ekibi. alipe deni. Teri muntu alina kgenda mu Geyeena Hakuna mtu aende jehanamu nga omusaayi weeguli, kama damu ikingali nga n'omusalaba weeguli. na msalaba ipo. Teri muntu alina kubonaabona na mizimu, Hakuna mtu anapaswa kuteseka na kubonaabona na ndwadde, na teseke na magonjwa ng'omusalaba na gwayika, msalaba amina, omusaayi gwayika, na damu ilimwangika nga n'omusalaba Yesu kwe yakomererwa weeguli. na msalaba ambao Yesu alitundikwa juu ipo. Yeetika ebibi byaffe, Alikamata zambi zetu, yeetika endwadde zaffe, akakamata magonjwa yetu, n'ennaku yaffe yonna. akakamata na huzuni yetu yote. Kati Yesu ayagala obeere n'obulamu. Yesu anapenda uwe mzima. Mukama yebazibwe. Bwana Yesu asifiwe. Laba eno. Sikiliza. Mukama yebazibwe. Sikiliza. Amen. Luka 10. Luka 10. Laba, Luka 10 abayita n'ababuulira ekyokukola. Ndani ya Luka 10 anawaita, anawaambia nini? Bali 12
alipoita 12 kati buli omu yagenda n'afunayo abalala, kila mmoja alienda akapata wengine 12, kati bonna agenda batuma. asa bote anaenda kubatuma. Luka 10 olunya olusooka. Luka 10 mstari wa kwanza. Luka 10 olunya olusooka. Luka 10 mstari wa kwanza. Kakati aba projector guno message eno mwagifunye ku makya, temwabiwandiise? Kati abo njogera n'aba projector abo bampulira. Mukama bazuwe. Bwana Yesu asifiwe. Olabye? Unaona? Wali Yesu yatuma 12. Pale aliita watu 12. 12 baleesa abalala, kati bali 12 wakaita, kati bali 7 kati bali 7 wamekuwa sasa 72. 12 bagenzi nabo baleesa abalala, kati n'abalala kati bafuuse 7 kati nabo bonna abatuma. Okay, 12 walileta wengine 12. 12 wakaleta 72, hasa wote anawatuma. Wale kwa kivunudde bubi. 12 Yesu byasooka okuba nabo bagenda ne baleeta abalala, kati wamu bonna bali 7 12 waliita wengine pamoja wakakuwa 72. Nabo Yesu n'abayita. Asa wale wote Yesu akawaita. Nabo n'abatuma. Nao akawatuma. Nti kati namwe mutegedde omutima gwange. Akamwambia na nyinyi mmeelewa sasa roho yangu. Kati namwe mmaze okuntegeera. Na nyinyi mmemaliza kunielewa. N'abakwata 2. Akabakamata 2. N'abagamba mugende. Akamwambia muende. Mugende mbabuulire. Muende muwaambie. Naddala mu bitundu ebyo gye ngenda okugenda eyo. Na ile mafasi munaendaka mubateeketeeke bonna bajje bansisinkane. Mwende muwatayarishe wakuje wanikute. So Yesu n'abatuma 2 bagende mu bibuga ebyo byagenda okugendamu. Yesu akawatuma 2 waende mwa ile miji mwataenda kuhubiri injili. Kati nga nange olwaleero mbatuma. Asa na shie leo siku ya leo Yesu agenda kubeera Namuŋŋoona. Kwamba Yesu atakuwa Namuŋŋoona. Nammwe mugende. Na nyie sasa muende. Mubuulire abantu. Muambie watu. Mubayite. Muwaite. Mubasendesende. Muwakokote. Mubaagazise. Muwatakishe. Mubalete Yesu agenda kubeera Namuŋŋoona. Muwalete Namuŋŋoona. Yesu atakuwa kule Namuŋŋoona. Ekyo mukikubire mu ngalo. Ile ichapie makofi. Era Yesu n'abagamba. Asa Yesu akawaambia. Nti namwe mugenda ate mu making sure nti mufuna abalala. Kwamba na nyinyi mkienda. Tuongeze okubisaamu. Mupate wengine muendelee pia na kujimultiplie. Kubanga amakungula mangi. Kwa sababu mavuno ni mengi. Naye ate abakozi batono. Lakini wafanyakazi ni wachache. So mwe ababiri namwe mwekubiseemu. Kwa hiyo na nyie 2 mujimultiplie. Buli gye tugenza okubuulira enjiri mubakwate. Kila kwa mtaenda hubiri injili muwakamate. Mubazimbe. Muwajenge. Mubayimuse. Muwasimamishe. Mukama yeebazibwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Waliwo omukyalo ono. Kuko mwanamke mmoja. Omukyalo ono. Ule mwanamke Msamaria. Alikuwa Msamaria. Y'omu ku bantu abaawulira enjiri. Ni mmoja kwa watu ambao walihubiri injili. Mu ssuula ey'okuna. Ndani ya mstari wa 4 wa Yohane. Akanyiriri aka 25. Na mstari wa 25. Omukyalo ono bwe yawulira enjiri. Huyu mwanamke alihubiri injili. Ye yadduka emisinde. Yeye alikimbia mbio. Nagenda n'akyusa ekibuga. Akaenda akabadilisha mji mzima. Ensonga lwaki baamuwandiika wano. Jua nini walimwandika mwanamke Msamaria? Yakola abalala bonna kye batakolanga. Kwa sababu alifanya tendo ambayo wengine wote hawakujifanya. Naye ng'ate akozeseza amagezi ga kika kya waggulu. Lakini alikuwa ametumikisha akili ya juu sana. Alinga omukyalo oli yantwala okufuna enjiri. Alikuwa kama vile mwanamke yule alimpeleka kupokea injili. Teyambuulira njiri. Hakunihubiri injili. Naye yanjagazisa n'akozesa amagezi n'antuusa wali enjiri. Lakini alinikokota mpaka akanifikisha mahali nitasikia injili. So omukyalo ono, huyu mwanamke baali bakyamubuulira enjiri. Walikuwa wakingali wanamhubiri injili. Amubuulira enjiri ye Yesu yennyini. Walikuwa wanamhubiri injili ni Yesu. N'alyoka agamba nti naye mmanyi. Akamwambia najua. Mesaya bw'alijja. Kwamba Masia atakapo. Kubanga ffenna tumulinze. Kwa sababu sote tunamsubiri. Mesaya oyo gwe bayita Kristo bw'alijja. Ule Masia ambao wanamuita Kristo atakapo. Ajja kutubuulira byonna. Atatuambia yote. Nga by'obadde ombuulira. Kama vile umekuwa unaniambia. Naye ajja kutubuulira. Lakini atatuambia. Akanyiri 26. Mstari wa 26. Yesu n'amugamba. Kisha Yesu akasema. Omukyala.
akashuhudia akasema, nzakubuulira mimi ambaye nakwambia yenze Mesaya. ni mimi Masia. Omukazi n'agamba nti mbadde nkirowooza nange, Mwanamke akasema nilikuwa naifikiria naye nga sinza kukyogera. lakini siwezi kuisema. Engeri y'obudde gy'oyogera, Namna unavyosema, ebintu by'oŋŋambye, maneno umeniambia, ndabira ddala nga alabika ye Mesaya. nimeangalia iko saa ni Masia. Naye bw'abanga ye ggwe, Lakini kikuwa ni wewe kweli, kaŋŋende mpita abalala. acha niende niite watu. Bayibuli egamba Biblia inasema aba akyayogera, wakati alikuwa akingana nasema, abayigizwa ne bakomawo, wanafunzi wakarudia. naye tebabuuza Yesu nti obadde okola ki oba kiki na ki, Hawakumuuliza Yesu ulikuwa unafanya nini ama ulikuwa na, kubanga abayigizwa ongea na mwanamke. baali bagenze kuleeta byakulya. Kwa sababu wanafunzi walikuwa wameenda leta chakula. Omukyala bw'alaba nga Yesu atandise okwogera n'abayigirizwa, Wakati mwanamke anaona Yesu anazungumza na wanafunzi wake, akanyiri ka 28, mstari wa 28, omukyala kye yakola, mwanamke alifanyaka, yalekaawo ensuwa ye gye yazze okukimiramu amazzi. akaacha pale mtungi yake ambaye alikia shotea mu maji. Yali azze ku bizinesi y'amazzi, Alikuja ku biashara ya maji. naye ate waasangira Yesu. Pale ndio alikutana na Yesu Yesu. n'amugamba nti nsobola okukuwa amazzi agasinga ku gano. Yesu akamwambia, nawezi kupa maji ambayo yanashinda hii maji. Omutima gwo teguddemu kuyaayaana, na roho yako haitatamani tena, togenda kuddamu kuwankawanka, hautasikia tena tamaa yoyote, ng'ofumbirwa ono n'ofumbirwa oli n'ofumbirwa oli n'ofumbirwa oli, na uko naolewa na unaolewa na ule naolewa na ule. Omukyala bw'awulira enjiri, Mwanamke aliposikia injili, Bayibuli egamba nti n'aleka ensuwa y'amazzi, Biblia inasema akaacha ile mtungi wa n'aleka maji, n'amazzi, akaacha maji, n'ava ku kigendererwa kye, akatoka kumshabaha yake, n'adduka n'agenda mu ttawuni, akakimbia akaenda mumuji, n'agamba abantu bano mbagambe nti, akaambia watu, niwaambie, mbagambe nti nsanze Mesaya. nimewaambia nimekuta Masia. Bagenda kumbuuza ebibuuzo bingi. Wataniuliza maswali mengi. Otegedde otya? Umeelewa namna gani? Olabidde ku ki? Umejiwia kunini? Tulage ebyawandiikibwa, Tuoneshe maandiko, tukakase bw'oti. tuhakikishe hivi. N'agamba omugezi, Akamwambia kama nze vile ka mwerevu, mbakwate acha mimi niwakamate, mbatwale eri Yesu. niwakamate niwapelekee Ngenda Masia. kukosa kye bayita reverse psychology. Ndatumikisha kile wanaita kugeuza maneno. Abange Akasema wanangu, mumpulirize, munisikilize. nina kyendabye, Niko na kile nimeona. nina kyenzudde, Niko na kile nimegundua. kineewunyisiza. Kimenishangaza. Nsanze omusajja Nimekutana mwanaume ambulidde ebintu byonna ambaye ameniambia vitu bye nali nkoze mu bulamu bwange, nilishakafanya mu maisha yangu. amanyi obulamu bwange, Anajua maisha yangu, byonna ebinkwatako. vyote vinanihusu. Naye bw'onaaba osoma chapter 4, Lakini ukisoma mstari wa 4, amazima matuufu si kituufu. kiukweli haikukuwa kweli. Yesu yamubuulirako bitono, Yesu alimwambia madogo, naye omukazi ono akozesa amagezi. lakini mwanamke alitumikisha akili. Ayagala abantu bano abateekemu curiosity, Anapenda watu wawatie amo kale kakitu kujiuliza. n'amaana abagamba, Akamaliza akamwambia, mulowooza ono taabe Kristo, mnawazia huyu hawezi kuwa ono Kristo? si ye Mesaya? Mnawazia hawezi kuwa Na Masia? bonna abantu baali balindiridde Mesaya, Hasa kila mtu alikuwa anachunga ne Masia. bagamba ani? Wakasema nani? Omulabyewa? Umemwona wapi? N'abagamba mujje Mukwili mungobere. waoneshe. Bonna abantu mu kibuga. Wote muvile wakamfuata. Bayibuli etugamba Biblia inatuambia bwe baatuuka, wakati walipofika, Yesu atandika okubabikkulira, Yesu akaanza kuwafunulia, n'ababuulira, akaanza kuwaambia, n'abasomesa akawafundisha ennaku 3 siku 3 nga tebavaawo. na hawatoke pale. Lwelwo olwokutaano, olw'omukaaga n'olw'essande, Ilikuwa siku ya 5, ya 6 na siku ze ya tugenda okubeera ennamuŋŋoona, ambayo tutakuwa na Mungona. nti ennaku 3 Asa zile siku nga 3 tebavaawo. na hawatoke mahali Ku pale. lunaku olwokusatu Asa na kusiku ya ne 3 bagamba omukyala, wakaambia mwanamke, bwe watugambye wakati ulipotuambia twakkiriza, tuliamini, naye kaakati lakini sasa twerabiddeko. tumejionea. Si kibuuzo Haiko swali nti oba ono ye Mesaya, kama huyu ndio Masia, wabula kakati tukakasa lakini ono tunahakikisha ye Mesaya, kwamba yeye ni Masia omulokozi w'ensi, ambaye ni mwokozi wa dunia. abanga ze Wa ndugu amekuja nti essanyu ne libeera e Samaliya. na furaha ikajaa watu wote. Waawo! Mukama yebazibwe, Bwana Yesu asifiwe. kubirako Yesu mu Chapia ngalo. Yesu makofi. Amen. Ekisembayo, Ya mwisho, Katonda Mungu
Akimanyi nti sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza. Anajua shetani alikuja kuiba, kuua na kupoteza. Setaani yawamba obuyinza ku bantu. Shetani alikamata uwezo akainyang'anya watu. Katonda tayagala sitaani abeere mu nsi. Asa Mungu hapendi shetani awe duniani n'emizimu gye. na mapepo zake. So Yesu bwe yajja, Ndio maana Yesu alipokuja yajja kutufiira ku musalaba, alikuja tukufia msalabani, kujjako obuyinza setaani. atoshe ile uwezo itosha kwa shetani. Bwamala Kisha kimaliza atuwa obuyinza, atupatie tena ile uwezo kupitia yeye. kyova olaba mu Matayo 10 Ndio maana Mathayo 10 olunywa olusooka na mstari wa kwanza lugamba bwe kale genda kwa nnyo ak'omusanvu, anzia ku mstari wa 7. agamba nti nga bwe munaba mugenda okubuulira enjiri, Wakati mtakapoenda kuhubiri injili, mubuulire obubaka buno: muhubiri habari, obwakabaka bwa Katonda buzze, habari ya ufalme wa mbingu. Ufalme wa mbingu unakuja, uko karibu. obwakabaka bwa Katonda bumaze. Ufalme wa Mungu uko karibu. Omanye ebiseera Yesu yayita n'akufa, Unajua ile wakati Yesu alikuwa hayakufa, kyeyava abagamba nti mubagambe obwakabaka bwa Katonda bunaatera. akawaambia muambie ufalme wa Mungu unakaribia. Kaakati ffe tetukyabuulira nti bunaatera. Sasa shia tuhubiri kwamba unakaribia ufalme wa Mungu. Ffe kati tugamba nti obwakabaka bwa Katonda buli wano. Sasa shia tunahubiri kwamba ufalme wa Mungu uko hapa. Then muwonye abalwadde. Kisha mponye wagonjwa. Njagala okulaba abantu nga balamu. Napenda nione watu na ni wazima. Muwonye abo abalina ebigenge. Mufufue wafu. Mponye wale ambao wako na wagenge. Mugobe emizimu. Mufukuze mapepo. Muweereddwa bwereere. Na mufungue era bwereere muwe. Kwa bure mulipokea na kwa bure mpane. Bwe munaba mugenda okubuulira enjiri, wakati mtaenda kuhubiri injili, tobaako kyotwala feza, zaabu oba kopa. Usikamate kitu chochote ama feza ama dhahabu ama kopa. Totwala na nsawo. Na usikamate hata mfuko mzigo wako oba kyambalo kirala ama nguo lengine newankubadde engatto ama viatu vya kutembea navyo. Tofaayo. Usijali. Kati oli mukozi wange. Wewe ni mfanya kazi wangu. Nze nja kuwa engatto. Mimi nitakupa viatu. Nze nja kuwa ebyambalo. Mimi nitakupa mavazi. Nja kumakinga sure nti olya. Mimi nitafanya mwa yote wewe. Mu ngeri endala bw'onaabanga ogenda okubuulira. Namna yote ukienda kuhubiri injili. Duka. We kimbia. Genda. We enda. Ebisigadde bindekere. Vingine viachie Mungu. Nze nja kukola omulimu gwange. Mimi nitashughulika. Gwe kola gwange. Kazi yangu. Nze nja kukolera bye weetaaga. Mimi nitaitimiza. Hallelujah. Sema amen. 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 Nja kukola ebyeki bye weetaaga. Nitafanya yale mambo unayoyahitaji. Mukama yeebazibwe. Bwana Yesu asifiwe. N'olwekyo bassebo ne bannyabo. Na kwa hiyo wabibi na wabwana, okuyita mu kyawandiikibwa kiri, kupitia ndani ya andiko hili tulabye ebintu bisatu. Tumeona vitu vitatu. Lwaki tulokolebwa? Jua nini tuliokolewa? Ekisooka, ya kwanza, Katonda yaga tubeere mikwano. Mungu anapenda tuwe marafiki zake. Tubeere baana be. Tuwe watoto wake. Tubeere mikwano gye. Tuwe marafiki zake. Tubeere bantu be. Tuwe watu wa atuule mu ffe. Akae ndani yetu. Ali naffe tubeere mu ye. Na sisi tukae ndani yake. Bwe munaabeera mu nze, mukikuwa ndani yangu, nange nembeera mu mmwe, na mimi niwe ndani yenu, mujja kubala ebibala. Mutazaa matunda. Ekyokubiri, ya pili, ate mbatume. ni watume tena. Kyondabyeko, kyomenionako, kyompuliddeko, kyomenielewako, ogende, uende, oteeketeeke abantu, utayarishe watu, obuulire abantu, wahubiri watu, obasendesende, uwakokote, ng'omukazi Omusamaliya, kama vile mwanamke Msamaria, nga bano abatume, kama vile mitume, mubalite, muwaite buli wonna wendi, kila mahali ambapo nipo. Ndi mu kkanisa wano, napa mkanisa, kati ndi mu lukuŋŋaana, niko ndani ya mkutano. Oluusi ne mu maka ago bw'oteekawo fellowship wendi ama na nyumbani kwako kiweka mkutano, mkusanyiko, fasi ya kuombea. Wonna wa munaabeeranga babiri oba basatu nja kubaawo. Mahali ambapo mtakuwa wawili watatu tutakuwa miongoni mwenu. Mukama yeebazibwe. Bwana Yesu asifiwe. Ekisembayo, ya mwisho, njagala mwana wange, napenda watoto wangu, ate oyamba abalala, napenda nikusaidie na usaidie wengine, wonya endwadde, uponye wagonjwa, goba emizimu, ufukuze mapepo, sumulula abasibiddwa, ufungue wafungwa, kola ebyamagero, na ufanye miujiza mu linnya lyange, mu jina langu. ogwo gwe mulimu gwo, ile njo kazi, eyo gy'osula, ile pale unalapolala, eyo gy'obeera, kule ambapo unapoishi, bye bintu bisatu ni vitu vitatu Katonda byakwagaza, ambayo Mungu anataka, bye bintu bisatu ni vitu vitatu ebikulesezaawo, ambavyo vimekuwakilisha, bye bintu bisatu ni vitu vitatu buli bw'ozuukukanga, kila wakati unaamka, by'obanga okola. kuna kuwaka kitu na paso. Ekisooka, ya kwanza, beeranga mukwano gwe, kuwa rafiki ya
Amina. Amen. Amina. Aya. Kale tugireko project eyo. Elabika menya gundi screen elabika yeleta gundi. Mukama ibazwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Tuli wa mufena. Tuko pamoja. Tukitegede fena. Tumeelewa. Tukitegede fena. Tumeielewa. Kubira kwa Yesu. Chapia Yesu makofi.